whether young or old. I pledge my life to you, for you are my soul, my emerald island, in splendor called to you. Its ranges feathers, where love shines through. Your golden moonlight and your bountiful sea. Bella of my island, you are heaven to me. Bella of my island, you are heaven to me. Bella of my island, paradise of the sea. Beautiful people, so strong and free. We give our hearts to you, whether young or old. I pledge my life to you, for you are my soul, my emerald island, in splendor called to you. Its ranges velvet, where love shines through. Your golden moonlight and your bountiful sea. Bella of my island, you are heaven to me. Bella of my island, paradise of the sea. Beautiful people, so strong and free. We give our hearts to you, whether young or old. I pledge my life to you, for you are my soul, my emerald island, in splendor called to you. Its ranges feathers, where love shines through. Your golden moonlight and your bountiful Mada malungil sil silmora kumir rogui los edel kutmet magar el ang mal mga madawar kumir metil ngarbelau mangaray krilbelau ikatu guk ma sel program rigi dra kausi sak rabe klongalu ror meng ngari omomes ngari ya telgi sub tel kim ngari ngari ya tigel terur mama kambes ko solei ma boraidung yoel toribiong ngara omrael Michael Belam da kasbi ilo bangamame elal melsande tra mutul mei meng dinga ma adalbay Jackson Henry urambe arung adalbay leng guk kedam na guk mo digidel terum I see. men tigibel baulaur elang kadamora igel guk seb ede ekmu igel nia adolab guk seb ede share gidma ara adrablur no bangedre elang makuidia aulaul mereka kemomul. Okay. Ma'am Sole, Irmang Moses Ludo. Nunga kaswakal mutul masauder sile tokora a Sovereign Wealth Fund or acronym ringa HWF. Leng sa last week kadimil sauder ngi tokol ada ureng sa tegil program ringi de
oker mo se kamlutel mo man mo ngil ko makal explain or sailing agi diri ka ngari ati ka trigi para reng mamhal recruiter ko ra amo ko makal explain a sovereign wealth fund mararingi al toram rigeleng the investment arm of the government sel imala government tengirmangal el invest tawdod on behalf of other ablu el kloklir other ablu Kam so di segi del sovereign sel tokor amrigel mospe ringil mo ko me ringil tokor bela ya fanda udo sovereign kam kas modim bol I say a sovereign of ngali luaya ablu republic rigid a sovereign ya wealth aitet ya fanda udo a sovereign ngigel klisi el ngara alset ngwai ngara say sel ablu el mel klisi el ablu ngwai say masugum republic rigid a sovereign tegi da klisi el velau mar adra ablu mai tet el gere del republic rigid a omgegel mom cloleng purpose ringia ol ngasir adra ablu mo ngila aklangar rigid mang sovereign fund like I said last show rigid tegi da tara los pe ringia ablu el Mrula project mangborngia audo del mu nding ulit tamo mrurngia ngirmanga akabrimet at murngi leng aigal masa toram rigeleng high capital requirement igel project el malmuklol capital alubang udo da required mambatol gagi del ngire shoval ngare bela wa ya srit mur al sel for example sumaral to mo do moktora a hotel rigid let's say 100 room, el 5-star hotel, el mongara 20 million. And there are bela di imol other bela ruli, leng musaw sa capital rigid. Badabara bang in that said el mal bala makluludos, badamal dependra tiagidele a sovereign wealth fund, el mo finance gigid. Okmon atom toram rigilek mase. Enter into high capital intensive investment. Agil investment el meringira local small business el mura al sel leng mal require macro capital seguida tara a purpose of sovereign wealth fund ang ede ngirmanga sel benefit ringi at trigibal diversified economy rigid el agi damal dingara tourism di okmural toy moringa sovereign wealth fund rigid en se edel bayo osper agi del udo de help agi del fishing boat rigid matam aragil high tech el kale rakel blara mangit kale fishing boat ligel mal lungila msir ringi ma ngila high tech ringi masril el matiga ngigel magel del bel ngigel mang trigib el most of eda a local industry fishing industry expand mo ngil marala shobartir setara aboluru ringi en product ringi yang belawa mo own means of production and number two beesludo del mo tax at mura government el mo nga sewra government rigid so tigda big question maganda makarang emrula a sovereign wealth fund tigda a question da adra blun mirangara alas tuyo kasi maganda marado rurtian tigda tele lang irma akot gira mo ring alla girela olvid el pasalla eruli solang esel borngi etiang a title ringi a mo public corporation diwa PPUC marwa PNCC klokra adra blun di government tamo o tiramo operate ringi tiramo run ringi tiramo direct lo siga udo tur al sel e o rur tringil wa do rur tabis ne shobai ngwai sei ini tirama lungiring irmanga moringa border ringi Oringa border ringi ma chairman ringi direct ngaria klisi irel el hire independent el financial advisors amalungira amrigela batoga tiragidele limos kratokora gagidele investment ma banking ma bonding ma gagidele stock market mas edel hire til mo independent advisor gid hindi maliwat yale trust fund gid ngara New York ngari advisor gid oo ngari custodian banker gid it's almost the same thing hindi tida ngir mang adia kalwa stock market di nga lo ara a stock same
At tigale financial advisor ma stock broker mo to run ringi. Tiya nga ngari mo ri other belaw magida decide. Masi kada maudo del malo orang-orang. Ngaral investment as edel ngaral industry as edel logis le adara bulwa da kasi pur al sel dia capital tir. Masigid self arngia a border tial sovereign wealth fund rigid enamo gire de los sigado do tur al sel. Atara source audo da gir rogul surplus ra aga gidele annual budget ra olbil el dia da spend as de malo tur al sel. Hindi kita milsaringa last time. Morgo dungu sel 50 million el ludo del mora aga gidele trust fund gidele ngul merti agi del sovereign wealth fund. Bagum das ngir mga bagire del luit agi rakot. Kemal explain sel mission ringi. Masel bodong dur ada merigele sedel pumase. Agim la create a sovereign wealth fund ramam. Me instead of tur teludo dra stock market ebas kamam. Kaya madang yung mga Amerikela, ok mo do okle, mo do urtir el mal make sense, kloa I miringi ma missionary, et tamas el meskida agel udo. Hindi ka dulu tur stock market. Sige tara aweg do tur udo der tagi del sovereign fund. La question nak mas kumang maringi ti alla, maringi abor der ngi, maringi udo der alsel. Ngaral project adomes in sabeedel los pega ludo del invest. Mga kamal di po olmorgortiang. Number 1, kita ospe a Palau Culture Center. Il mal di wasi ngar Hawaii. Sige the number 1 attraction of tourist ra Hawaii. Hindi nga rang ngiramang. Tiang ok marato mo na babatsingo. Mal di mo tamae. Dodong ilat tablol arma. Akot and create jobs mataxel mo na government. The most important dia continue perpetuate, enhance, enrich sa culture gid. Lagi dia kadola ba culture ako adal me emrul. Kredi or spegal do ngay emrul mo ngil mang mo osong ar tourist. The same time train the next generation other bela malal mo klo et tamadnga culture gid. Sige da atang. And number 2, tara time kadimil sa botanical garden. Tel belaw ngir mga kloul ringil bulu mang gital di mga lababal mal rich sa greenery tel belaw mang ginadal mo rulia botanical garden may roguil bung madalom adola la maringi manguk tira o song morar tourist setang o ngedey ay gal far flung state sa malola ba malugil utam sel moria agora mo krel bungalows ma almer tourist retagibel diversify man dikadil lo magsakadar orior. Sil mo na bililyong yaw, ayang la. May kale, ngarar na mawangar along, malgayok. Mori nga ungil first star hotel nga say, mang almer tourist tergibel diversify. Set ongede. Ngak aktir kimirsad ra fisheries. A fisheries rigida infant industry. Hindi kita manik kasi ngari ang ngigil nga rataw. Hindi yor rigida mamalayleng. Adital amo o slow down or tiangal diakal magrok man mongil marail because I gal build singa magigre edi all diakal enough either tools do labor al sale ma electronics ang arngi hindi all foreign fishing boat tamil harvest kita di bala say mang Malu ay gal ses rangi kara. Can you imagine ay gal el kaburs gida at spend $10 million rulia at la sesa waya or wangat pak may gal wang SR may gal nunguy may gal to ba maklo. I see. Di ba gal mes huri pingil mal maklo direkel lomgrola shrimp maamang o imang unlimited as either removal ding dia ka capital rigid di tigid el sovereign fund as el to spell mo segid mang agigide ngir mga di gora di basic di tigida malungir ngi elang a question nak mas gumang kada maudo del may invest traigal industry egalel digi audo del book del mora bebil di tigida solution sel blabolungil marala imoragal kombali namos edlo olta financial statement ek muna se ayang mega profit and namos edlo IPO initial public offering. Dulia prospectus rigide otra wa share mal di WCTC.
Para adam ara sheretir, eselom ara sheretir tira mo kalwar telkom bali, egidan al mutel mai geludodra ar adal mei, esolang eguk malmora next project. Mangtiang agora revolving, hindi kal permanent, esel da nga udo del mei, invest into another industry, di malungirian na mo clear other belaw. Mang sell bekel quarter, alubang every month, mo dia meeting ra shareholder, tira o ice masentera ludo da tilo, at lang a dividend lagi mo rose. Malungil to ko sel bod da ok lewuk to rose, udo da marbekla adamang. Active, era October tayo topic nga, actives kami wa, audiensa gagidele, etele la huk sovereign fund bibirablu. Ako to kloa sovereign wealth fund tira adra Norway. Napas ra $1 trillion. Egel excess ludo dra los pera gagidele oil ma gas. Ma Abu Dhabi at medal nga raw 800 million na girtir direct oil and gas. A Kuwait mga ba 800 million el sovereign fund tir direct oil and gas. A Cook Islands ang nga up to 75 million na sovereign fund tir. A Kiribati 680 million. Nakumda sa direct legal udo dra tuna. Oo. Deve ser bol mereka una British kaniya udo to da British Number 3 why kal compact fund sidang nap Google mo 680 million. Tu value 142 million. Okay. Tirige udle ya ultrur sel domain tir TV .tv. Tultrur say. Mang asu mang raktoy mga kamura website whatever boses uludong .tv. Isil .tv yung lekro clear etam na trul mora investor I think California pagi da ludo da lulus pere lang. Now room naringi unfortunately udalen zero. Tamlablo. Oy. Magida ilang FSM ra check. FSM mali incredible lang. 41 million daw do lang ara. Sovereign fund tir. Akmas ya ligi da ako ra behind. Hindi ka sovereign fund tir. Tiagi da leaders ligi da namo gero da swertian. Tila ikidia kumdas kidam la ngarti al program man mo to rak. To kauldas adan metal kestrikida otob dam kida otob. Sel wal to go ya the swallow se. Bel agda makararu litil al moto. So where do we start? Si akos era tila igida mang mal close to teler el al time el al temela senkyo. Ti igid sel time el giredo lo tob da uldasu. Maar ada remurto to uldasu bidar blo to uldasu ada dulos ngrasa el to smoothie mo marg mangem tigal ad sel labo. Eto mo brulen dia kangot askum ada dur elang e mo tigal ada soiso obise e dia len girer walalla ako na sigida basic. Mengakumdas feng direct el mal mo está dirtiang e mal ko mal o reng sertiagi de di ungila ko nga sa ambim di kita ata belang ari aksergit mal maknit el plan esel boda dakal plan ak close to especially white tail to e kada mal mring el muskasil to lesel good example el anglay ay kalu do dra compact mesel 2020 plan le spenda 1 million ludo dra babela ma UN el milkat mokra era nombre era 1993 el negirer mo tau tringi lu rak lo tau tai ke ludo dra kampat mega M8 mang seguida langa akumdaswe adal baeng asel wase sel klisi ren maluben katsa ngargi del modestia gida sorma motmage maybe atleta mo se tutile se gida la go messing bring kamwa masal semase mlangara ikam mlangara bentang ya ure la mesa ikamos kita makarar elang ruli se gida len so el malungi luldas hindi ko so ko mem ko kigang mo taber mai kang ko oiti hindi ka makara ya tigida plan na kay udle aga direct from that swertian tiang malungi luldas nga ka as a citizen akpalom das masintal senator aluben delegate asigal mo approach ringi agi mo adu di era pogi sangi del congressman akmo down low dra ay agi dele etara public corporation
own ringi own sovereign wealth fund. So kalmo download sa ligira either a Kiribati ang Tuvalu, yung island nation. So lang yung mo ratara senator malubeng ka delegate mo si tigira sampol alla. Mutialla emum sanga elsir kamiu. So lang em revise ringim relil mo fit the other belaw. Emo nga itiang. Oy. Leng asum ko dem ngiritir enda kalorior. Kamo nang rigela malungi ringi ngir mga CML approach any congressman so lang by request mo sa tigira alla al somam mamungu asku mang soal engu mesa el siringi trulil mo ngil maybe el molla otbira wala lam gursa debate akum da seguida na mo gida del YC lesum gida mangir el dimngir en dia action nakasokal mo download atra gida la emo magduna atra congressman it's really leak mo say by request. Let tell government a clocklet. They have to listen to us. Nga karimba rin yung mga le. Lagi nga Guam. Ikamamamle member sila Guam Board of Realtors. Guam Board of Realtors direct mle member National Association of Realtors sa California. So lang yung naringa bebira alla al lagi mamdaswing mo improve ra alla real estate ra Guam. Magim lokmak roguy so lang iruli a proposal odur clear mora Miguel en mora California tingilulo dor sil mor trigele lawmaker sa California mse ma understanding em lo revise agel arama agagidele Miguel including agagidele teletela commission pay del mora realtors ma teletela lorora wa escrow company par other alla ma even title insurance company. Kami sa even though Guam mal gerel bulu, di tamlo sertial proposal ek mase tianga make sense. Egidel congressman, we're not in the field ng nga detail regarding industry. Pero depende trade lang ara field del maskida information, magdala improve industry. Ako das when number series the stage at mase asku mang swadal improve ra alla arbelaw gidel citizens asku mang area do ngay ang area access gidel mara information the sige malungil congressman ngi orenges eso lang introduce ngi ada obodong ngir mga dia ngaral merulo dia mang waise lang kada ngati ay gidel ludas wa kumdas eda kemil kukta dakarelang kadom das sa ay gidel tokoil do sa wai te gidel lang asi kadom karar lang ob ay gid el tokoil mo masaw der el time mol mutra November why say من سبب هذا الأذى المويه ميلو سيجرا أكلون يولل مكنتيل مكلون يولل مثل سكوم تيجال أذى مغيلت إذا نيجي تيجال رمورتو سموا عنا الوساق بونك مولدو رو يكاجي 1 2 3 ميجا إذا نيجي سيلجير الأذى أذو مثل بونغ الورايلين مال kita nung selgo mesra angar medel del dart la bil sengam dal olbek bular el sils idi ode maklawan namolla ak madingel wa say gel bil sa resolution sa tilo bata au angari au lunguri ar ad mo suar ad tirgel ada kongres lurtob da ike do suar lurtob ngu kora masarung o motob ligan medangan edel dart mol toy molla e bukim iwai we e me bukim rule ode maklawan ko dia make sense meng ko lingit lo se mem o mesa se el temera te aquí el dura role ubisra boy pangai gid el mem do sao dama kami wai telo el gorngi ngaruba ke na tolo el gorngi nga kam ngel waseng ay galol ko kam ngel ol koy len mo sai la dra pela ul nora school e wa school e wa experience ngi raurere rabang ma real estate la di ngil tanga dra pela ul la bai kai ku krede ngi wal madala du ma auror من سلغت يجد للقول وساق مقرر الآن مو وسيجي أورور معلوم شو باي منيا كلاودو الموريين تقص هذا بيلاو اسمي كلاودو الموريين بتيجي سلموني تيجي السوبرين فان إن سب إذا لو توب المو
Mang agumnas wel ser klok tu tel tor el malgir lo mesingi a utum. Kita mangel wase a utum sel lu utamela arolela aurora babalu masyobai. Mang kita mangel wase a utum rebela a lolaba state government. Mangel wase sel sel digims el utum malueng kadra el molmutra tru merul mai la clock de la state auriu seguiden en international water ma clock de la national government man kada magara la tegi del utma arolel msodel ma otutel ma ortela utum girel mgatmok mo yagalla girel mo takla elam lamo labia a boundary la state ni sa state la ngaria el miguel boundary di iklim de gergida wasi sel mora ikal state rogui engara ogail basent el morotil basent takla rabuai ya uresta di kukla stala le kita ada belara ara adim le kiera at kulada mliwek tialo al utman paklo makbur saklo el dia ka el klalo rabuai magrar mula lula utm rolela sagam la mokmok arula spela utm Gudrulia ngaringia kedelisa utum elang, enti dia kapal ketak la spela utum lis ma homestead. Gire dermula homestead aikal utum rabuail do selortob da. Edortob da utum rabuail mura arat dia dang ok el homestead. El mokloklit. Mar ada sel belua mal masangu maklak tulitiang yak namul goring ap tokol time. Ngarama waya adang esar alu adang melgo amira melgo mula school maika emerman kita ali sera utun morni ngarama dia ngum sang el mo homestead ngil erul tela square meter melsep el kut makli asugum 75% asa emira ka bokloklen marngelgel meng bolu urmal dollar adal mei asugum so mumra business emlis Lalu asum dia ada sel belum mong elisa utun mortir. Ma kumdas ya maklo tu telele ka ada utun kumdai. Sel mo o siraber tial utun lo se tiang ngarane uciringi ngarabaliuringi. Enggal ruba ka ati imol ada bela mruse gidre lang lo se apresa utun. Seguida maklo tu telele. Ya kumdas engirele ka mal madel la umra lo se bol government release higit appraisa utmla every 5 years misel suma ada mospera atmel ela di bolo sigerga ela ada kaptigerga mal tu si ada melo ol trogoklo sitiang ravaliur ngi mosbel el multe to buts emelara alon el mo umrura blirngi mang akum da se seguida de clotu tren ma sel government obisa government girela aut magirel ligel moklolo ves len termurtum mok sel sugum nsam gdi morsegid etira maskalo se tiagi del ut tia kloklel ta o tia ko tia amle kloklel ta moklel ta lan kloklel ta ele sik tralon malo igan etela valiurni mo beot omo o si omo mokla aurora ma ko rablai ma business ma aurora buara ut kakmalat ko sen seguida a klok tutelele ka mengelo se ka ruai sanga kalau se lalsi se ka balto a utmul a praise tora walon seguida la a klok tutelele ngat mokra vai seguir maka kamsada tidel troel homestead malungil troi di trigel buktal danga definition of homestead a program el government tamaska free ut di ngari a condition ringi girem ringi rula blim after 5 or 10 years title mo okloklem malungil trigel program be wadak so far wadak kudnge state rebelal rula from state di kadi de bora history amrigela ulang lo subela a west coast el mo togar other kiringi ngirmanga kamding history tekmulo se agi muskimi homesteader kamiu material rogul adra amrigela mlok maga roguye apply homestead mai mesegi de temnel mo kera a west coast marwa Arizona ma wa Idaho ma Colorado agel mal ngara west coast amrigel
seguide emirgi sagel bulu mang kita medek pasegal babel badura babel dava mal tora di empty land seguide dos pesir formula mase bestir adra bulu homesteader tir alu besemek malwase agi meskeme alis kamiu di ngaria provision for homestead mas kumga list tel ut makturab limringi ekirngil continuously for 10 years kan mutel meralan authority temuska title certificate more incentive tir mo klalo lengaria everyday investor tial ut me pera loan tir etamedek mo se at the end of the rainbow etamo klalo tial ut Malu barang lagi na mo klalo rin. al ubrat tang algir a number parte tel tolo mo gorngi gida medek mo se sel dolgi sa siobay gel element ra siobay a got ngirel ngarngia a capital rgau number 2 ngirel ngaria a skill set ngirel ngaria management skills rgau and number 3 ngirem ngaria magital oborngi and number 4 most important ngirel ngaria real estate ang utama masigi del borngi sigi del program al bora adamori atamir either a farm or ubeng commercial or ubeng residential yegi del lang amo o parte tiagi del legal el 4 element los PRA o maktub asyo barti mang dia kadil real estate ra residence di isubir adal direct mo muktora asyo barti ra lubeng commercial farm malbuto ka utabra babdabe ngir mangal maldi aloy Oise. Dia ano motel tokora utma. Adia kadil gira der mula lula o ya alis sum kudilis mo adia kal adar pelaw. Kumdas kemel amdengel was sera adorura utmela la rigide ikadelia ngilua asim nga uldas ngo asim mo olis mo 99 years. Nga katara ulum tokorsay. Agi adra la lulbi lo mo to agim ram liwe krbelaw. Elboria kyo agim lom itut. Mel am la mo ay say. Mal awa mdengel to mel am mdengel was ngania utu problem listen mo adasina. Mara dango 99 years. Emre el merela guk no happen no ya rion ma adama guk misik sina malu martiam emre el merela girel morngi alla el wasen al sugum ndiaglo spe erngil telarra en armarigel el cancel se que se selis den na mo degal spe edro ise gidel el adam le traigan imora auldasu na mo girel lo mesingira rolela alis klol tu trela do mese tianglen tiagi tu spela utum ya atara mal klol mondai adal bai kala amdenge dire kapulwa mga ora to ka mondai bai si suguma klalo a kloklela at en mat malum klalo ka blil maklala tulungan maklalo ongan na ngang umrangal wase namo gire der mula la lom tebe laikang wase wangra tetele la klalo ra tulungal ka maka blil ma ongal kal sugum mo spe leng mal risik trelang ma direger mula luula klalora akblil wase magara sebe el mo adra kablila mo spe leng ramon sebe di mo oktamlet eng meskit di el akmal na mo risik te kemi migrel adam tol adam na inbal bai kam ngei aka le practice alla eng langara erul dar tel geis ra ut ma bek inbal bring tiasik mal drala ali siksik tel toy mal mo la mondar arat meng toka ongal matungal kamlau pri alo betamo temora kort mal egama dengling ya ulase gotel betoka waya mamra kangar balawe di rom la ut merogi mal meral beto ngaria agil ka teblol kabli ka aderngi ngaria tra kabli ngara edel dat tela skun mitera klokles mangara erul dat madel telan mak madel wase ediregal madele meringel apodo la le mom la saing ra ruba mal la mas er bila ku tiak nam karang kedru lia la wase muara tetel ma selbong berketak lo biar lagi ketuaisin mo ingra. Yang irmang rata-rata pada adulteru, ak masih ada bela wana mungkin del lulia booklet tra real estate trigid, el tel booklet tamal diwa tigid lela babier. Grel booklet, title ak masih Palau Real Estate Law and Regulations. Seguid el booklet
asa dalom aringira wa museum balu ba kada top aringira kay bookstore ngarang belaw is asku ba investor amay ikadingon mo sa gidal book mas nga kaso kalom ara utam etigida a regulation na tiletelel Mandi kata kay barbar tel mo email ubo hara lawyer el madri ka mga dikta na. Agwa mga ringir. Masala ko la license hara kwam akmil ara me study ringi e passa test. Mang girel morgir belaw. Tigida tara ruol. Dawdek maseng mal mering ra adra pipiri aruli. Kam de tasil tora 99 years sama ut mal ngara ade mga tekte di Eloy. Agel nga kam le lisa tablol ut mga man maklo kala ara iborian lo famous le tem loria court case agi agil le provision asel mase asku man dia kal start a show vai au ba matlatra ut within 3 years ara marekling eng di madalis oy one way of course as it was pera olbil brura la is a tungira lease agreement mase within 3 years of the day you sign a tel contract asku man dia kal magatkata ut automatically tiala samlamat null and void malu ko tulul la policy every listen more foreigners til agil condition ng alse ma once sel tal sa iget matengel wase kaniya ka condition lo tungi sil booklet tungi sil booklet tamang kada print up to mang mase kada magaranga de lisa ut clara club lil sige da ko ta complicate kada man mo gil bagtak mase ngegi del chief ma aklol lorel ma tigel rogul member aklan ma majority agil notify or something like that e morngi nga booklet mang dia kada kay barbar talo kada guess game le sebe tamil mer investor la do ngay et mora adra la manguk tara expense tir mang tara oli besong la wai se ela ikala amade ral wase ngaria sel tara mark kel clone mondai ngara korte lang ngaria imra ada kongreso le mesak la ngar el dart against sel madaat dan ngalikel mar pipiringi baklok la sel bora el mugur sa mondai brothers and sisters my mother my tiasel tianga namugel masmok le alla Allah arbela utara krasyu kan komisen siabal sel ko terla na olbi aku lau de lira 50 sawa sea al sugum madaat egel kloklel amora ngel ko close out tela tasura siabal ela ma era legislator saitor sara ari mlador olbi 1958 en rulia la lo sei digel klalulum ar adam malu betum ar dia gegi sel madeng morang ke kot close ar egel dia sel tulungal ulngra arngi ra molmutra ko derlel ngalat seguida mo masao mo meli sel se burger seguida el mondad de la mondai meng elak mal de la mondai balal المدى العام انه كير مرula la lo tpc mal la mondai el angir manga kal amadrit yang amrigel ngaria duk mase community ownership state by say maskuma aruba ka ma am asa dirgaat am asa bukal warwakui askumang eventually sumang madya maas etigir rogul immediate langalgel as real mo claimer cell. Mal mo katak, di ka burgul ilbora korten fight. Kaya di mo na probate. Mo na probate ala ngarngi. Pagpase okay, mlama da maas na mada rubak, mang truat arang alkel. Mas kum kadam altrawa artial blay, engel lawyer el prepare a probate, tagir el notify rogul ngalgel mase administrator ang agil ad, aklisi alobal mo altrara blay. Di don't worry, de seleme udo den mora escrora lawyer ego ma equal lududiu mal nakatakla ngaya taragi sa kwam recruiting of course sa ngalgira ulo pre del ngara North Carolina mga rakwam but hindi malungir ngi agi through Facebook agi miltigal bebira siblings everybody had although the bololartial estate hindi ka mondaleng skumang community engel spouse a surviving spouse own everything. Mal clear. You don't have to even do anything. Hindi mo file a death certificate and notify mo siya nga surviving spouse kam lang aklalo. I see. Di ang malungil ala karya direkal ngariat del family belaw like involved tira
temla saiwal. Okay. Ya ba ala saiwal lah mal belketak. Sukumung maraan emergo habra kloklel amorabil. Ya habra kloklel obi tigel ngeligel equal. Mal dia ka alonda ya belau se mal ketengara sel orem dia mal trala mondar belau matara mal mondar belau elanga se suku ma adamat ya kloklel igel dula sen tenancy in common I see. rasel imurat Joint tenancy. joint meng segi de lang se meng testa kal sukum tokol ngal elo klal ra imo klal ra tiamo dia kam sa Lagi deh, ngira mga taratamak pesado ringi. Masih suku moral toy mang ngaringa title certificate. Ilmla tua beda. Engire melotto bedir eungel pase tial utama. Tigar tul ada lokal bertiang. Tiang ang joint tenancy or tenancy in common. why say Mas kumang mada tartir pagpasen joint tenancy ang aram berkelingel other survive o klal wargi. why say Dis kumang tenancy in common etya atrigger rogul siblings ng other blood as el claim. til aigid ako to klon mondar el alsis Maligirel namugirel ay kabramente bela rulia la mesel top da city already tumlal usir eungel. oh emergo ya tara mal klon to trel ko maloren se kamiul adal inbal bai kale to ko mer adal la majority kemir elanga inbal ba wai kaigid mondara ut belang ngire rulia imolobis ra kablement mosebe el administer ra wai tiagid la ruli mendia ko ka kwadra ko I see. Michelle mata ad maigang que dimol di presenta de certificate enya otilo se armarika klokle lobby e ala que kada mang dire que provide o sea sung mari aldadu armur tra girel gir nga kelam sada to aldadu adire que motlem to qadimo aldadu al mawdi al masada auriu le ma almut ma qamondain ay ka gida gida rulilo ya kala Tida ngir mga even more complicated with the thing already known and na happener belau. Other belau abi ila foreigner. Mada other belau a family ringel other belau mel sobaging gal foreign lot of the makro krelangar rubak. Manggal maasa di email etobda. Nga ka spouse nga foreigner manggal spouse okay masay hey boss aligable made adrabli maru da ma di email sobaga ka maga ro proclaim maga ngagir mga amlom makbase diak makoron la mol hara Salvador remote mla ro lia will ranga o le nga maral to em la happen bal direct el guk mla happen the other way around guk foreigner el dil pira ruba ka di mangkas ringil mologut makimal mongin mangguk mrula awil ringil di maklok el bisangam kita matinga tial case ay betul ako nasya ako to close case at lagi sarak na tiagi rogo business ma ut ma bilas maiga atim lo abil dir ador ma Bagir kiasa tilo dra ros ka basang ali mito tilo melam kami ako mesel ka adra ut me nam satyam kum lagut maklaw sel obot triga odamar orle ma aras ildi melodigia why say dektia diak gida talbelawa mal butoka kat magil ringil bulu I see ni sanga ikagida ulak mal mulgol butoka sa ligil ngara olbia kulase dia mana mo butoka la ikagida la agida remo mal butoka la rol ilngia because se kadam la atrás toring la ramdiget man melo arabulwa de timlakal mil iwal timlakal mes timlakal tutrel di el angara ngari namo gire lo mes el ang emergo stat lo musul alu be do revise moon mongin meng segida kuk cloud tutrel to mo dolngit lo asin ay kagid el tokol el ungil de kausis akring mo kaw ng rim el altemela campaign mas senkyo gatmok por mo al marang ngirma ka titay bisada real estate nga kamal ngartiang emal applaud de melo nga sulir other house el mlapas seguida la rulia easement lorbela sel easement law wawaya clarify mangmudya ka gidili raw ring at kora ral mura utum landlock agel utum ya ral morngi al ubang ral morngi dir ada dimol mol blaka geral
napas ra house mangara senate tegur agim le kole logom la ngara committee tiawdik mo ngara committee tangan di akmal mga mdara ada senate mo se please ora kay rirer endra el rak el 4 years kamiwe e please en pasa se le setara mo o help open at ora economy belaw lekas kumangir mga at tame man malungil ut media karal morngi e ser ut media ka value ngi kada magara develop ngi oo mabudola adeng giba sira maral mal morngi indiak leng dia karal morngi lu bangaral morngi ya ada lokal wa ala neighbor ka namel blak raral se ngake brother o bala sis ngara lu se trakwam e se mal very clear toram rigel ma se when you buy a piece of property the road runs with the land bergulak mas sumugin ra ut mengarnya rail ngarsel ut rail ser rail are remain the same dia kasi mem ra ut me blak rail il tiar rail rodongalil il tang ut rail ending rail mang akmal mam dara ra kongres mas di talla leng tagi da tara hold the development tel bulwa dia malungi le akti wa isa sengaria alara old lara trasetoril kirel tilang le ka inbal ba na kaysa ira gim lo sisiri o imgeden di dial refine dia ma kumesingi hala kada mo tubding illa lagi muska kan trade igel gang kada mo tubdim kada uiwileng dia maloi segi de kada ara ulubongon kada morsele sengrang bisabus lightning maka kabol momreke kukalmete amsaul dia kamal dik de ba biskus akmal lo mesa gagi de talira gale gold medals tigale alge dan ngara machiro Marshall Islands gida so far kada number 3 mal ngar ngud seguida hotel en irmak mase athletes gida no matter how good we are gida mal the regional athletes هذا برا قاعد international قدام mahal دي بقولي ده dirmi then at least the number 3 hopefully through the as the games go on the move the pal up bebera medals more merbelau mangbunyar ngud muk magisa so esteem rablu wadak mas yes pelau is still up there oise هذا ده كمال مساول مرغو اديرك السواق الكوكو ايس سيل تقرا ياكتون لارني te nombre que sande mel mucho ngurulur ya adra siabal ma adra belam lo championship imrugo siabal am lo sisi ending malo oti lo aseng malmla asmisi ya yakur bela ko mesrengi kita direk mal nem sisi endi ko kono mitut ko mes sel tim ra korea mal lo mitut matim ra kwam ma igel tablo tim belau matim na Taiwan. Tik mamsi atim na Taiwan imlom itu tratim bela. Ako mes trikel buigel el lulsoko ratim bela et temla rali ligra 2016. Imbergo sebo madali ligra merelang ko komur el arak itira mlemon lo sokora gal agros ligra bela. Et maklo sokora to kulit trikel tim ngermi ako mes trikel tim ngermi malo otira luasa klola mal girel ngaringa practice ma training ngari tiga asia wala mal mano masal ngurtil ma uriulat aling leta tplor homrang ada asia wal okay tiga the last game the six bit salut top tira almost every inning top tiga ratira igel ngakam lo o gertil wasi kami telar na mo so le tukmur ngakalo wasi average 17 to 20 years last rule score. Tiga sel ko besar kri temne statra 6 years old. Ngaktiregal man not maron ko tigal biget. Ako mesra angkale ngel buigang middle urei rumo. Ndim le beach ra first inning mo last inning. Okay. Oh, mga ko besar kali igel diregal bila dar buig magel igel double play. Bagi ada sokol mo iwa yung waktu, malu bin rebutum normal mo kaya aming waktu, oleh kaya gigil rarar bigit mal masaw igitam lewan na siya pala 5, ay giro ultim sekolah kaya siya pala tim 0, kita mo mal mengbulgula sa
urea ngita tokor tira strike out. Okay. Ngo tilo sing mal na improve tokor aklora yakyu. Mal mongila ro ko matial aisla tel mol goring il aisla ma shares. I see. Pero como de el podo ngel wa sea guk schedule ra a major league am le stop ela utulot mo statra playoff. Ma ngremida ma iramong ya ongede la miun sama ngredamo te urira playoff et mo sigramo champion mo next week ma kuklil ligrida ngara second round statra ongemu spadong ko skole bekal saru de to skole me seguidam de swal de oti seguid ma ko swil gang e podo mesaklo gol to engra de kan ngligede to sertira mo kertira to orak lo masumare ko seguida ti seguida recognition tiga le players wa kami merus news es lendal ngarang tiga ospe a recognition yedel identifier ti demonstrira attention mang tobra news marang mang mamdu randir seguido incentive tik mo se mamdu arangu ke ngorngia klega mora news marada mo acknowledge maseng moving forward mungilul das mam saling irma mada ko mal mom saule mrgonge kidi u aisel waseng tial programa ngla simil kire la ngidul das subel mlgol mei elo ya email malu ben ya messenger mai kalmer tial officer tiang mesul ki mosma da ikel kira sungre atol kim de lung lum das ko am tar sul malu ko som rol das au ngilul das e motabdil melengaria imora am asal gudenge mal blo oil rengas e direk lo al ko am no ting langrel mul ko los kebia dio mek pitang e am mul ikal del radio ma tv program e di imul ko kintila to imang aki direk so taringil wasika ko motor da das me mular of course ako sukum ko mama ko with mal ubagi mrura to ngi am tarap so lagi besel lo aisek mo madalo asek ko mal sulang ba elal mel lo ngawaludor